Oui, c'est des toilettes TQ5 نبقي ينو باسكي ديون بوذم ولا متي ديال كان دي TQ5 وكي طان خواس كنزغام ذا قال نو موسو ار بي كا راسمبلمون بور لا كابيلي اكن توريلا وين يتمسلاين سيسم نو سقامو نسقامو وسليل نو قادي قلان دي محباس تموت نيا قباليا نعم زعما تيدير الصوميث comité de libération des détenus politiques et d'opinion en Kabylie. C'est طه زلف لك طه. الزول في الاول مسا الخير رشيد مسا الخير ايوا قالوا كي تسمح سن اما ديالنا ديال كندا اما ذاك ديال ثمورت ديال الجزائر سماثا ثاني طه مي تقول ثينو في قالنا نبوي كيدي وكني عاد مصايد في ان كيضرون كان او يفانك عاد فكرت شي نسي سميك وين تمسلاين سيسم نسقام وياكي ليبيراسيون دي ديتوني بوليتيك كان هاد الحاله دونك الحاله تبع الغاشي بوان معنا يعني كي تغلي الرهبه ما تمشى هذاك الغاشي حاشاونا قدينين يعدف لنا الباطل يتعدي الباطل في تمرت القبائل سورتو يتعدي الباطل وكان في الجزائر اشو كان قبائل لا روبريسيون اللي افيكتي d'un coefficient multiplicateur tant par notion au mètre carré dans le monde que par la gravité des charges qui sont retenues contre nos détenus politiques. Je veux dire par là, les Tchikan Tamour de l'Qbaïl qui subissent cette répression. C'est des Ouadrahio, Tiar, partout, Tlemcen, Mostaganem, Tilaouin, Dirgaz, partout. Mais dès que en nombre et en gravité dans les charges qui sont retenues à l'encontre de détenus politiques. Voilà. Donc, là, ça veut dire, parce qu'il y a un climat de terreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les arrestations. C'est-à-dire que, رحنا داوينا 4 كسدك انت 3 يوم ديك سنة الشيخ تبقى شي راكم بكاش ادير سنة الشيخ المزيغ داك المجلس ديال باش كابيلي النساء وتمازيغ مسيو حسين مولا لو كان نشكا لكم بكاش ادير روح لي زون encercler le village. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas que d'arrêter ces 4 personnes, c'est de semer un climat de terreur auprès des populations. Ils ont encerclé. C'est de la tube. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Il faut rapidement un déclic. Il faut que cette peur change de camp. Bon, sur le plan politique, sur le plan social, et le pire, le plus grave va arriver à partir de janvier, février, mars, avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2022. Ça, الغاشي يقول انت الميتاع عند الحب والحيفان كي 2005 اتي 5000 et vous voyez à Rome c'est la même chose. Alors s'ajoutera donc à la crise politique, à la répression, s'ajoutera les retombées sociales, antisociales, antipopulaires de disposition de la loi de finances pour 2022. Donc voilà un peu le climat d'une façon générale. Face à cela, il n'y a pas... Les comités de village doivent agir. Moi, je lance un appel aux comités de village, notamment les comités de village sont issus des détenus. Parce que ce n'est pas que c'est la dignité des villages, ce n'est pas que la dignité de la personne des détenus qui est atteinte par cette histoire. Tout derine. C'est l'honneur de nos villages. تيغير طه خواسه وندقار يسقو من تودار دلو وانا دكران باسكو سي اون كيسيون دو دينيتي ماشي كان يمذانا بوينا كاكير ماشا لا دينيتي تودرين ياك بغانا حزن اثاني هي وندقار في غير دو لاخرى
أذكرهم يبقى تدريني وكني خاصوما سنتخما باراجي وكذا كي جدرمين كي التمثل تاكي دي تروحوا لك تنتاوين نغماسن يون يون دونك أطهر تو كونفيرم باللي أمغناس النغماس جورناليست حسين مولا طفن تاكارينا. Absolument, j'ai eu des informations إزرات ميس ساقية. En fait, إزرات ديالي إزرا هيدا ساقية. عندك كي قلتوها حسين مولا عندك لا حسين مولا. أثناء رجع درمين تيجيوزو. سقيض الله. تقيض اللي الناس كان لا بريغاد اللي زهره بروشيني قال دينو كسر دي حسناوا إلان الساقين غتقرب تنبون راه يا بريغاد دينا كوتي دو لوتيل زاري في اللوتيل نين لا خديجه اثناء دينا دونك ما دي ظلين دي حسناوا غا الساقين دينا دي تلمس تمديت زرانتني ديما ولا نسن. حكوت كان باسكو طاهر باسكو ديما انا الصوت مليح اللي ولير امشي طفن حسين مولا او ذا سديت انا 80 دينار. وي روح سخام دونك رحنا داولنا 4 سين رولن فاقن وكاين رندس الخبار رولن دونك فرن ماذا الو قلع الناس كلنا خام سي فريمون سي لا تيرور. Ce que m'a décrit son fils, c'était incroyable. C'est la même chose que m'a décrit la sœur de Tahar Michi d'Ivgaï. Voilà, c'est la même chose. C'est à peu près vraiment, c'est le même scénario. ثلاث من وفان تكتب ان تمازيغ الناس الناس شو تيجي الناس كتشيخ تمازيغ ليمانويل تمازيغ ذاكي كندا مغورين دونك تكتب ينكتب بين راه مي تو سكي دوكيومون لوي ميم il en saisit le drapeau amazigh le drapeau amazigh je dis bien دا شو تواقي الناس وقيس الدرابو امازيغ قلع انت بوينت انت لقيتها كني دونك كسنتي بوينت فوالا رحنا ils ont encerclé le village c'est exactement comme un scénario comme quoi ما كني محسوب on va attraper des terroristes on a encerclé le village انت لا تمان اوكي. Et en fait, bon, dans l'objectif d'arrêter seulement 4 personnes, ils ont pu échapper. Donc, monsieur Moula, c'est un fonctionnaire, il n'a rien à voir ni dans le ماشي politique ولي صار يتمازغ ولي صار يشمك ده فونكسيونير ديال اليونيفرسيتي. اوكي. وذاك النيا بنتن دونك سي كوم سا دونك من سخام قلبن كلش روين كل شخام يصير كليا تنطوتيس مسكيت لي دون ان ايتا تيريبل ميس qui est assez il est adulte mais il est sous le choc. Ah ouais. Il n'est pas loin de la trentaine, mais vraiment, il est sous le choc de ce qu'il a vu. Oh là là. Ok. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On reproche à Hasnoula. C'est un enseignant de Mazir. Oui, non, c'est-à-dire, c'est l'instruction du Firwara. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est exercer le lien. Kassed, il s'appelle Kassed. Ok. يتسلى رشيد تسلى كمل طاع تسلى مليح. Donc Kassed زرت بنتي ديريكتومون ils l'ont présenté au parquet au procureur. Le procureur قالت جوج دان سوكسان 5 موندا ديبو. وياض بنتي كان لا جندرمري ظلي دونك الناس l'interrogatoire et tout. Apparemment ils ont fini, ils les ont transférés à la petite caserne du centre-ville. Alors انواع حسن قرايشي وي ونات شريفي دحسن شريفي لك دميس مولا حسين
لوك امدك ولا كي نستدر تسنى الفونكسيونير كي مسكين ولا في الخمسة ساعات تسمع فاض دا شو السيو التليفون هذا يروح على جنب هذا احسن كيعجب ما احسن قرايشي النوم باسيفيك ذا زيدان ذو شبيح ذو مليح ذو حديق بصح اش كان كونفوكاسيون هذه يروح اش كان كونفوكاسيون هذه يروح السنار توركاز النير الشيخ يسديس داويت ناثوني يتوسن حسن ام حسن قرايش ام حسين مولا ذي سلماذن تمازيغ حسين مولا بيان سور سو سون دي سيتوين لو كان imagine toi là qui je joue mon bateau mais imagine toi zakatura ما كاينش كاع لا كونفوكاسيون كتروحها moi on m'a convoqué j'y vais j'ai été à plusieurs reprises je n'ai jamais rejeté les convocations d'une institution de l'État كاين دي كونفوكاسيون تروح خدم لي زانتيروغاتوار تسني imagine que demain ils vont faire le même scénario que تدارت لا سول شوز هكاك معناتها ولا شربوا وليدي وخلاها نار داكور وكي مقارن طه كيسنا لوني سيت مقلا حكيم ونسعي حكيم ونزاري ذا شو قلنا لنا كي لا كار دي كلون كي قلنا يساون فغانا ديك لون سمو تقبيليت نا سي با ان كابيل انتربوزي اي فوالا شو كي توجدنا كي هذا الوهايم اي فوالا دونك جو فولي اوسي دير رشيد مولا شوغيليف فازي راه عطاس القبائل النار ولا ديال الجزائر عطاس مي بعد هذا دي مور القبائل عطاس غادي ينان باللي لا مير فاسون ديفوند لا كابيلي ديفوند لي ديتوني سي دالي aux élections نانارد كبربع سنيا quelques-uns c'est de bonne foi قال نكون la meilleure façon de défendre les détenus c'est d'aller aux élections on va pas laisser la mafia du FLN du RND prendre les rênes du pouvoir local etc mais voilà vous êtes élus maintenant la POI Tizi Ouzou elle est majoritairement FFS le RND il n'a que 4 élus, le FLN il n'a que 4 élus, mais tout le reste, soi-disant, c'est la Kabylie de l'opposition entre guillemets. Exactement. Et voilà le résultat. C'est la même chose, dit Bouira, c'est la même chose. Il y a aussi des arrestations à Bouira. Voilà le résultat. Ils nous disent aussi, nous ont dit durant la campagne électorale que la meilleure façon pour que la Kabylie ne soit pas isolée par le pouvoir de l'Algérie, c'est d'aller aux élections. Voilà le résultat. Les maires ne sont pas encore installés à Rachid, mais ces maires-là ne sont pas encore installés. Et voilà que la terreur, le pouvoir redouble de férocité. Ces gens-là, ils ont une part de responsabilité historique devant l'histoire. Oui, voilà. كي تمورلين طه خواس الحمد مشوار مقرن ومازال في ار بي كا ويتمسلاي سيسم ياك اما حباتك كي نتكثيوين اكثر ثانيين داك عطات لي زيليكسيون رشيد ماشي كندفع على لي ديتوني رنونو وياه ده صح سيدت اي غار ça veut dire quoi au fait ceux qui ont été aux élections je ne parle pas de ceux qui ont voté je ne parle pas des citoyens qui votent. Je parle des candidats, des partis politiques et des listes qui ont accepté d'aller à ces élections-là. Les électeurs, le citoyen, il est libre de voter ou de ne pas voter. Mais les politiques qui sont allés aux élections, d'où ils viennent? pour la libération des détenus. Logiquement, c'est comme ça. Bon, moi, je suis un littéral, mais je reste cartésien. Mais la meilleure façon de défendre les détenus politiques, c'est d'aller aux élections. Et voilà que les élections ont eu lieu. Le résultat, c'est quoi? C'est que non seulement les détenus n'ont pas été libérés, mais voilà le résultat de la participation aux élections. C'est-à-dire, en fait, c'est la caution qui a été donnée au pouvoir par ceux qui ont participé à ces élections,
qui l'a mis dans cette position confortable pour redoubler de férocité en direction de la Kabylie. Voilà. ثوغا زغيض اسمي ساكيد نيضا طه لابوين تيزيوزو باغ اكزومبل سعاد لافافاسي ساعه كان سياج اسير بسعاد نفس سياج وقيلا سنين نظني اللي سعاد سات سياج دونك يسون ماجوريتير اكن ملان بارابور على لان ديك لا فلانيك تاع الوقيلا اكيد 5 دونك هذو الاخرار ما الا فغان فريمون ما الا تفن كواونسن روحنا تفرانين باش كنيا المند المحفسين ولا شاخذ من امني اثنين بصحاب في كايد دارني جي با لي شيفر اكزاكت في كايد وين ولا شاخذ من مي كينيا راشد ما جو نفي با ديلوزيون اي غار اشي مية je prends l'exemple du FFS de Guy Tiziousso. D'accord? Oui. Même Diaken. Il a besoin d'alliance. C'est ça. Pour constituer sa majorité confortable. Oui. Eh bien, au lieu d'aller à la limite vers Assir, les autres listes indépendantes. Quoi que c'est l'indépendance, c'est que je suis à Cana. Il a تجمعات إلى وين تسمي سيرم زمان من coalition avec le FFS باش كنيا تصاني الماجوريتي أي زمير لا Non, là, Rachid, le groupe, c'est ça l'imbroglio, c'est ça la confusion. C'est que le FFS, il favorise l'alliance avec le RND et le FLN. Oh là là. وليو دي واحد ست مثني سكيكير نتجمات كذا أسيرم هذا واحد هذا واحد الRND. Voilà, donc tu as un discours, d'un côté, un discours de campagne électorale qui te dit qu'on doit participer aux élections pour barrer la route au RND ou au FLN, mais quand on arrive aux institutions, on s'allie plutôt avec eux. Aïe, 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 quelle contradiction. C'est au-delà de la traduction, c'est immoral. C'est se foutre de la gueule du monde. C'est prendre la Kabylie pour des moins que l'Algérie, pour des moins que les Algériens, pour des moins que rien. D'accord. Tu fais partie de... Je ne suis pas énervé, je suis passionné à Rachid. Hein. Non, je te comprends parfaitement. Je te comprends, فاهمك مليح. Tu fais partie du comité... Oui, vas-y. Tu fais partie du comité national de libération des détenus, Naraga. Oui, on essaie d'agir aussi, surtout pour moi et un peu pour ma famille de penser, si vous voulez. La meilleure façon de faire pour briser cet isolement, cette volonté d'isoler la Kabylie de l'Algérie, c'est d'aller vers le national. Et dans cet esprit-là, il y a à l'initiative du PAD, le pacte né, le PAD. Oui. عندك اللي FFS l'URCD ياك لا FFS يتخرج يتخرج اوكي داكور يتخرج الناس تخرج هاي تخرج d'accord. Donc ils ont décidé, donc ils ont lancé l'idée d'un franc contre la répression et pour les libertés. Donc si tu veux, si vous voulez, qui peuvent rassembler au-delà des différences. Vous voyez. Et nous sommes partie prenante. Nous faisons partie, donc notre comité est partie prenante de cette initiative. Donc, on est en train de travailler. Il y aura une annonce solennelle au Sénégal dans les 10-15 jours maximum qui viendront. On va faire l'annonce. On est en train de préparer un peu les textes, un peu une charte politique de ce franc, un peu une charte éthique de ce franc, pour annoncer solennellement la naissance de ce franc. Donc il y a cette initiative nationale. Si elle est combinée avec la mobilisation des comités de village, je suis sûr que ça va être un autre contexte politique, un autre rapport de force. Donc, le front qui a des lignes de sécu vers l'RCD, l'MDS, des moussoutens RPK, non? Absolument, il a le PT, il a le PST, il a Madame Kevernian, Madame Assoul. Ok.
Et là, puis il y a des collectifs, les différents collectifs, Camar, je les connais pas. C'est des D'accord. collectifs, c'est des groupes de réflexion politique, des collectifs contre la répression. Voilà. Donc, si tu veux la société civile, voilà. Très bien. La société civile. Ok. D'ailleurs, les D'accord. tâches, il y a un certain nombre de personnes auxquelles nous voulons nous ouvrir et nous élargir pour les inviter à adhérer au plan national. C'est-à-dire lors de la déclaration solennelle de la naissance de ce franc. Voilà. Et ça, il va falloir le combiner avec des comités. Est-ce que c'est Chili, en tant que porte-parole du comité de libération des détenus d'opinion et politique en Kabylie, est-ce que c'est les chiffres de Kabylie, oui. Est-ce que c'est les chiffres On n'est pas loin de 300 détenus à l'échelle nationale. Et majoritairement en Kabylie quand même, hein, non? Non, ça dépend. Le terme majorité, c'est pas ça. C'est-à-dire en termes de nombre, si tu fais la majorité, c'est dans le reste de l'Algérie qu'il y a plus de détenus. Hein. Oui, mais dans les temps, il ne faut pas se mentir. Voilà, qui est la liste, il y a un article du matin, un dernier des تيزوزو لان 10 في قايت لان 10 دي الجيران عندك ني دي وهان لان 15 اكسيتيرا داك سنتنا مي ميم وقاديك لان دي الجي دي وهان داك سنتنا لا دي بوم داس القبايل justement c'est ça la majorité. Rachid, honnêtement, je ne peux pas vérifier ça. Mais le groupe de Tiaret, par exemple, ils m'ont sollicité pour leur envoyer des avocats. Il y a une vingtaine. Ah, d'accord, ok. Non, je suis là pas. Je suis pas en train de dire. Je suis en train de dire la réalité. Non. Pour mes prisonniers, le MAC, il est à Alger, il est comptabilisé d'Alger, mais tu indiqué qu'il est juste pour dire les choses telles qu'elles sont. Rachid, non, je suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Je suis en train de dire les choses, Pilette. Là, Rachid, non, discute en débat, il n'y a pas de souci sur la question. Il faut respecter l'identité des détenus. C'est très important. Oui. D'ailleurs, je suis en train de travailler pour sensibiliser deux ou trois avocats de Kabylie qui vont aller se constituer pour eux. Par exemple, la Rachid. Un seul avocat. Et qui a exigé d'être honoré, payé. ماشي د العيب الو داخل ديميس يعني داخل ديميس ماشي د العيب ماشي د العيب ما يظلم في سرديا يا با سوسي مي زويره واحد 20 دوسي اللي كذب بزاف 20 مليون دوسي sinon il va bâcler sinon c'est du bâclage. Oui. Et j'ai travaillé avec des amis avocats actifs, militants, etc. Bon, je les ai mis en compte. J'ai délégué, c'est bon, maintenant, monsieur Ahmed, etc. La prise en charge d'Ina. Et la même équipe, il va qu'elle parte aussi si je fais ça en tant que militant pour la libération des détenus politiques et d'opinion, je ne le fais pas que parce que le droit à la défense est un droit humain. Je le fais aussi pour briser le truc qui a cette volonté du pouvoir d'isoler la Kabylie de l'Algérie. Parce que c'est ça. Il veut isoler la Kabylie. Il veut la pousser à la violence. Et c'est très important. Ça aussi, c'est un autre appel que je lance. Oui. Il veut pousser au pourrissement à la violence. Et qui dit violence, dit ça va justifier la répression même à un niveau international. وكاين صاد الحق اثن البوفوار اون ديري كي cherche absolument القبائلات نيرفينات كاين لا فيولونس اي كوم سا بلي ديني بلي غاثن ساغ الحق تقرا غاثن القبائل سي دي فيولون. Donc
il a toute sensibilité confondue. Et on doit le comprendre. Ne pas céder à ce truc-là de provocation. L'émeute ne paye pas. La jacquerie ne paye pas. Il n'y a pas mieux qu'une mobilisation organisée autour des comités de village, autour d'associations, autour des cadres qui vont être créés dans le feu de l'action. Voilà. Et puis, pacifiquement. Absolument, quoi qu'il arrive, il ne faut pas céder à la violence. Les comités de village كانت تمحدث ما الا يكثو ذرين كان ديهم بوال باللي قبل اللي حاله كي الحرصه كي ديالنا في مثل القبائل ويشك باللي حاشا تلويث الباسيفيزم ايرنون اللي حاله كي ادي فون ولاش absolument ولاش l'action pacifique ولاش l'action organisée pour construire une réponse. Oui. ولاش متكا. Et puis السنين كاينين القبائل سماسة القبائل سماسة وتكلت راه في السرتيه les politiques y compris le RP وتكلت راه في les politiques. C'est à la société civile d'imposer. C'est comme ce qu'a fait l'Irak. C'est l'Irak qui a libéré le politique et non pas l'inverse. Voilà mon message. تنميتك الطاهر تفكرناك سي الوقتيك تفكر ديك التفاصيل تاكيد اللي حالها يقدرونا كان تموت نقبل وكي طان خواس سي الاربع مثلا غادي يساول نمساوى لكن وكنا ندير كيسالني نقولها ماشي داني صراحه ما شاري فكات تيفنات لا قرار الا تودرين سوذ ما كيسقو من تدار لي كوميتي دو فيلاج وكنا اذكرنا فوس ديك فوسي وكنا يا تدارت اذكر وكنا سنتينيا اي جدرمينا كيت مسؤول تاع لا بوليس باستا الا غادي يحبس ونشتكي جا كتو ديني راه ولي كان كانو رشيد وي سي دون ميم اسبري او يوفن الفغي بول تدرينا كل قبائل الذي امتى درتني وانت زيت فرحونا الناس مي روحنا اداونا هذا حبسني وتنطمطوت سكرت تدارت الناس تستوي مرة وغالن يجدرمين تنميتك ميتي تسمك طاها تدات نطيزي تدات نو نظام قاح نطلب ربح تكدم ديا ذو الاخر يا تدات كنا تخدمي وكني تسحبس يجدرمين كي ام سلطه كي تروحون ذو فيرنت تيكون في 5 الصباح في حماس تطفن في حلتك من تسخم تشكر محبوس كيضغى كذا احسن كرايشي بالمؤمن اكيد غايدس اشتكي ولا قرا اثا في المؤمن ولا تدري نظن الجن الشغل مي قال خاطر تو ما تسمم اكيد مثلا ادقلونك في اللون الا كان في كاف وسام نكون اللي قلنا دياسبورا وي ام تدرين الا كان في كتاب فوسبوك انا وقت تجي الشغل هذا واحد تكاكيا اش فاتي ديني الطاهر. Il y a une coordination des comités de village qui est en train de travailler. Il y a même une coordination qui est en train de se construire au niveau du Barhounen. Il faudrait que dans toutes les régions, on fasse la même chose. Je lance aussi un appel à la diaspora, que ce soit Tina Iglan du France, Tina Iglan du Canada. L'idée de constituer comme ça un groupe de personnalités connues, scientifiques, pas spécialement politiques qui gagnent, évidemment des politiques, c'est d'aller voir les députés, les sénateurs, les présidents de région, les maires, etc., pour les sensibiliser autour de la question. J'ai lancé cet appel pour ce qui est de Paris. Nirasin, par exemple, c'est la campagne électorale. Pourquoi pas former comme ça un groupe de personnalités algériennes, kabyles, qui vont aller voir les candidats aux présidentielles françaises et leur poser le problème. Voilà la situation en Algérie, voilà la situation en Kabylie. Qu'est-ce que vous en dites? Mis à part Zemmour, Zemmour pour moi, à mon avis, il ne faut pas aller le voir. D'accord? تنميتك طاهر تنميت في كذا كي خاطر
وقاعد تولي تيكيو 5 شاك فوا تسيول غير تموت. اما وقاعد يقدمني مسنا الفراني ناض وياض ما سني غير مع ثدي وين ثدي حقوق شي دغان اتسقوا ذم تقن باللي نو قاد ديك شمن تخام هذه يا وين دونك طار خواس نيغاس حودغاف نيغاس مالي تبغي ضاغا شكون يزم حاجه بصح نغوغك انك نو او كونترير فغير ثنميتك طه. C'est ça qui a fait que j'ai accepté cette interview pour laquelle je te remercie, Rachid. Moi, j'ai pas le choix. La plus grave erreur politique et morale que je n'ai pas le droit de commettre, c'est de reculer, c'est de me taire. Ouais. Kabouni Sousmen, pour moi, Kabouni Sousmen, c'est vis-à-vis de sa conscience. Voilà. تنميتك طه غير تبغى السكينه. Salut Rachid. Merci pour l'hospitalité. Merci pour l'hospitalité. Oui. تنميتك طه ما تكنويت في المثيل ديال قيمنيتنا تلا كطان خواس وين الا ذا قال لك كاين ان بي كا راسومبلومون بور لا كابيلي اكن دارني تورا يتمسلي سيسم نسقامو نسلل وقال محبس نتكتيوين اكذا تسرتين على الكوميتي كوميتي دي ليبراسيون pour la libération des détenus politiques et d'opinion. مازالت نوغال غوسيسيا زاتها في ميلا الى الديفلوبمون ما كن زمان نوغال وي غادي نفقاو النظام يسيا غادينا ودينا رشيد وي رشيد وي من بك هو سي وليد طونكو يحبسنا لا اقلي داكي تنمية طه تنمية يعطيك الصحة طه بيبي بغا سيولا دي كي يسلن طه خواتي تواسن وين يسعن تفاست يسعات كثير وين الناس نتقدر مليح كان ما الا دومينو تو داك الشيء تسول طه الفحم قران كنتي اكيد نسال قيمه دي تلويث